Amen. Hallelujah. Turambure Bibiliya zacu nanone uradufasha. Yesu ashimwe cyane. Ndabwiriza umwanya mutoya cyane kandi ndasubira mu byo mwene data avuze, ariko mbanje gushima. Soma umubwiriza, ariko usome muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Umubwiriza 11 umurongo wa mbere. Urasimbuka usome n'uwa gatandatu. Mubwiriza 11 umurongo wa mbere, turasimbuka dusome umurongo wa gatandatu. Haravuga ngo ujye ushora imari yawe mu bucuruzi bwa kure, umunsi umwe izakungukira. Gatandatu. Ujye ukora buri gihe utaruhuka, kuko utazi umurimo uzakugirira akamaro uwo ari we. Amen. Abakorinto ba kabiri, urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, ijambo ry'Imana. Ego 9 umurongo wa gatandatu. Korinto ba kabiri 9 ba kabiri. Ego. Korinto ba kabiri 9 umurongo wa gatandatu. Dusome mu izina rya Yesu. Muzirikane iri jambo, ubiba nkeya azasarura nkeya, naho ubiba byinshi azasarura byinshi. Amen. 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 Tugiye kuganira akanya gatoya kubiba. Mbanje gushima Imana. Ndashima Imana mu bice bitatu. Ndashima mu magambo no mu gisirimba, mvuge no ku bantu babiri. Kambanza abantu babiri, kurikizeho amajambo, ndangirize mu gisirimba. Amen. Dr. nahaguruke wagarara aho ngaho. Ngiye gushimira uyu muntu turi kumwe namwe. Ntabwo tuziranye cyane, ariko birahagije. Bushize nageze hano turahura, none nongeye kugaruka nsanga baradutumiye twese mu ivugabutumwa. Shilo idutumira kuza mu giterane, batubwiye ko ari ugushima no gukorera Imana. Niyo makuru. Amen. Ngo dushike dusanga Imana yafashije mwene data akora ibintu byinshi. Dufatiraho yarageze, n'ubu turakomeje. Imana iguhumugisha. Nuko nguko. Ndashimira se ibintu haguruka mu izina ryiwe, n'abandi uko barahagurutse. Yagize umugambi mwiza. Buriya kuvuga ibintu byiza umuntu yakoze hanyuma ukaramba cyane ukananirwa kumwigana, tuburi sawa. Tungana avuze ibintu byinshi. Imana iguhumugisha. Ntabwo turi buryame karenje nawe. Wikuremo ibitotsi bagushakire energy cyangwa ikawa. Turabona. Bwana asifiwe. Se ibintu yagize neza. Ndabona ko Napoleon yoshisa nk'ubutumwa. Apana uwanditse umuhe record nubwo hadukurikirana. Yagize neza. Nimba mubana muri ministeri, muza mukora birya byose Imana ibashoboje, ariko munamwigane kuri byiza azakora. Yagize neza, Imana imuhumugisha. Abantu amajambo turayarangije. Bwana asifiwe. Harakurikiraho iki twavuze? Jambo.
mutambuke dusirimbe abantu bavuye i Rwanda n'abandi bakeya bari hano gani ku musozi, kandi mbasabe mwiruke. Hano ni ku musozi, ndimuhumirize gusa, munyure hari hagati mu bantu, muzenguruke museruke nkaha titujana, ariko nanjye ndaba ndi hano. Bwana sifiwe. Edward, curanga n'inkubuza wamureka utangirire aho abantu botangirira kwiruka. Curanga nyine wamusa n'ugize umwanya uhawe curanga. Imana iguhe umugisha. Muhize mikrofone ubwo numva bisa n'ibigarutse gato, mume kwijwi. Turasohoreza aho twari tugeze. Amen. Ngiye kuganira gatoya hejuru yo kubiba. Amen. Nari bivuze abantu benshi turaziranye, abo tutaziranye nitwa Gedeo Bitaho, tuye mu Rwanda Rusizi, ndi umukristo wa Zion Temple, ndi umushumba wa paruwasi ya Rusizi. Kunda kwivuga muri ubwo buryo kuko mbere yuko mba umushumba ndi umukristo. Amen. Tugiye kuganira buke hejuru yo kubiba, nitumara tubishire mu bikorwa, hanyuma ducurange nibizoba byakunze dutahe. Amen. Kubiba cyangwa gutera. Yes, ashimwe. Mwene data uvuye kuganira amagambo y'Imana, avuze hejuru yo gutura, anavuga uburyo abantu benshi batabizi, ariko kandi ashoreje ku ijambo ryiza tugomba kubyiga tukabimenya. Rimwe na rimwe ibintu abantu badakora babiterwa no kutamenya, no kutigishwa, no kudakizwa. Ariko niba dukijishwe, hakaba hariho n'abarimu, tugomba kwiga gukora ibyiza. Amen. Kandi buriya iyo dukora ibyiza, mbere yuko utekereza ko hari abandi ugiriye neza, ni wewe uba wabanje kwigirira neza. Bibiliya yatubwiye ngo
ujye ugerageza gushora mu mishinga itandukanye. Uze ushora ngo imari yawe mu mishinga, mu bucuruzi bwa kure, ujye ugerageza kubikora. Niko Bibiliya ijambo ry'Imana yabivuze, ariko Bibiliya yera si uko izivuga. Bibiliya yera ibivuga mu kindi kinyarwanda. Yisoma umubwiriza rimwe ugere kuri kabiri, 11 rimwe ugere kuri kabiri. Ikinyarwanda kiratandukana cyane cya Bibiliya ijambo ry'Imana na Bibiliya yera. 11 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Haleluya. Nyanyagiza imbuto yawe ku mazi. Bibiliya iravuze ngo nyanyagiza imbuto yawe ku mazi, kuko igihe nigisohora, kuko ngo igihe nigisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Uzayibona hashize iminsi myinshi. Ubigabanye barindwi ndetse n'umunani. Kuko utazi ibyago bizatera ku isi. Kuko utazi ibyago bizatera ku isi ibyo ari byo. Amen. Soma umurongo wa kabiri muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Umurongo wa kabiri muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Muri icyo gice nyine nashatse kuvuga kubiba, kuko abantu bose, nako abantu benshi hano ari abahinzi, abandi babayeho bahinga. Umurongo ijambo ry'Imana haravuga ngo ujye ushora kandi imari yawe mu mishinga inyuranye. Ujye ushora kandi imari yawe mu mishinga inyuranye, kuko kuri iyi si utazi aho ibyago bitera biturutse. Utazi aho ibyago bitera biturutse. Amen. Amen. Nyanyagiza imbuto yawe ku mazi. Amen. Ubigabanye 7 cyangwa 8, kuko utazi aho amapfa azaturuka. Kubiba. Ngiye kubabwira ahantu hatandukanye tubiba, hanyuma dutangire kubiba. Amen. Duheze Imana icyubahiro. Kubiba iteka ryose imbuto iziba nke ku musaruro. Abantu bose bahinze, iyo ugereranije ibishyimbo wateye cyangwa ibigori, nimba ari isahani imwe cyangwa 3, ukareba n'umusaruro wahunitse iyo umwaka wakubereye mwiza, imbuto ziba nke, umusaruro ukaba mwinshi. Umuntu wese w'umuhinzi uzi icyo guhinga bimaze, ntazarya ngo amare imbuto. Amen. Kubiba ni nko gusevinga. Gusevinga babyita iki? Ni nko kwizigamira. Uri hari abantu bazigama nabi, amapfa yaba bakaregreta nta kirabo. Iyo dusevinga ahantu 6, niyo tubiba ahantu 5. Amen. Iyo umuntu agiye gusevinga, iyo uri umukristo uzi usevinga mu bwami, uza wongera ukisevingamo. Uzi usevinga mu bandi bantu, uzi usevinga kuri banki, wosevinga no mu butaka. Ni gute umuntu ashobora kwisevingamo? Ndaza kwihuta mu kanya gatoya. Iyo umuntu ariho tiyungura ubumenyi atarapfa, aba yaretse kwisevingamo. Iyo ufite abana ntusenge
ngo bashoremo ubushobozi ngo bamenye tubuha usevinga neza. Iyo uri umukristo tumenye biriya pasiteri avuye kutubwira Reverend Ntungane, ntumenye gukorera Imana tubuha usevinga neza. Iyo utazi guha abantu agaciro ngo usevinge mu bandi bantu ntabaza bagusevinga. Bibiliya ivuga ngo inshuti ngo zikundana ibihe byose, kandi ngo umuvandimwe ngo azavukira gukura abandi mu makuba. Niko Bibiliya ivuga. Iyo utazi kubana, amen, ubugize iminsi warananiranywe nawe. Buriya abantu ntibananiranwa n'abandi mbere yuko bananiranwa nabo. Iyo mwamaze kunaniranwa nawe ubwawe unaniranwa n'abandi. Ariko Bibiliya iravuga ngo niba bishoboka mu rwanyu uruhande ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kweza, kuko abantu ngo batejejwe batazabona umwami Imana. Amen. Dusevinga hehe? Naho hose mvuze tubibahe. Tubiba mu bwana, amen, tukabiba mu bakene, tukabiba mu mfubyi n'abapfakazi, amen. Tukabiba mu bandi bantu. Hari abagabo twaganiriye ijoro ry'ejo bakaza bambwira abantu babagabiye. Uriya umuntu yakugabiye aba yakubibyemo, kandi iyo umuntu yagabiwe aza yitura. Ni bande bemezanya natwe ko Imana yatugabiye? Bazamura ibiganza. Ari muzira ngo ndababwira igitabo cy'umubwiriza ko cyanditswe na Sulemani, kiri mu bitabo byose yanditse, babwira amateka n'ibi. Ndababwira kubiba kandi tugiye kubiba. Amen. Twaraganiriye, turatarama, turanezerwa. Nubiba uzasarura. Bibiliya yavuze ngo ndagira ngo mumenye ibi. Ndavuga nti ubiba nke, sema haleluya, azasarura nke. Ubiba nyinshi azasarura nyinshi. Nuko byubatse. Apotre yaravuze ubushize ngo atinya abantu batazaba bamera kwa kundi yavuze. Hari abandi batatu nanjye ntinya. Amen. Umugabo wese undusha kugira neza ndamutinya kandi ndamuba. Namubwira cyangwa niyumanganye. Umuntu undusha kugira neza ni mwarimu kandi ndamutinya. Amen. N'umuntu ukunda gusenga. Amen. Umuntu nakubwira ngo akunda gusenga agakuramo kugira neza, azoba yakubesheye igihe mwavuganye. Nimba ari ku manywa azoba akubeshe ku manywa, nimba ari nijoro azoba akubeshe nijoro, nimba ari mu gicuku azoba akubeshe mu gicuku. Tiwogira ADN y'ubumana ngo ubura amavalere y'Imana. Tibikunda. Ndi umwana wa papa kubera ko nabyawe na papa. ADN yanje, maraso yanje ahura naye kuko koko ari we wambyaye. Bibiliya ivuga ngo ikibyarwa n'umwuka, n'umwuka ngo n'ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri. Umuntu navuga ngo akunda Imana ngo akanga abantu, hazaba haca ibihigo, hazaba hayabesha. Amen. Shilo yaratubwiye ngo tuzaze dushimane nayo. Amen. Kandi dufatikanye nabo gukora umurimo w'Imana. Amakuru nayo. Shilo bakoze mu gitondo, twarakoze nijoro tuhageze, twarakoze ejo ku mugoroba. Twananiwe gukwirwa mu rusengero kuko mwebwe batari bahari ejo mwaje. Muze dufashe Shilo. Ibyuma byatunganye. Ibyuma byatunganye. Muze dufashe Shilo, kirashira amakaro mu rusengero, kiragira ngo gire n'ibyuma bibe byinshi bitazoza bimera uko byabaye. Siyo makuru mwatubwiye.
ubiba bikeya azasarura bikeya. Ibyo ntibinsaba kuzuzwa, ntibinansaba gutitira. Bavuza ikintu cy'amaturo, abafite ifaranga bazitange, abatazifite ntibotanga ubusa. Ariko murasa n'abatunzwe n'ifaranga hano, izo zibatunze. Dore zimana icyubahiro. Twakoze igiterane kuwa gatanu no mu ijoro n'ejo. Uyu munsi ni ugufasha Shilo. Abantu 5 biteguye ngo dufashe Shilo batambuka. Abantu 5. Bwana sifiwe. Hamwe n'ibyo gukora umutagira impano ye twarakoze, ariko n'ubundi nanone gukora kandi suye gukora. Natanze ntanga amafaranga madame yatanzaye ndetse abana babatangiye, ariko hari abana benshi ndatangiye kuko mfite abana benshi. Muzora nakoze noneho no muryango wanje wose ni benshi mfite hano, batanga imitwaro 15. Muze kumfasha timugire commentaire, mumbabarire. Mwabonye ko ntabwirije cyane ko negira ngo nje ngo kuvuga ngakandi kantu nyuma. Umuntu azavuga icyo ashoboye areka abandi bavuga, abantu badataha badakoze. Imana ibaho umugisha. Yesu ashimwe. Imana yacu ishimwe cyane. Twaje mu butumwa, twarabukoze, twarabwirije, twakoze imirimo ko twashobojwe. Ariko noneho tuje gushima ku byo twakoze mu butumwa tumazemo iminsi. Yesu ashimwe. Tuje gushima ku byo twakoze kandi tuje gukora. Iyi saha yo gukora si yo kubwiriza. Yesu ashimwe. Nanjye amakaro yuzuza ahasigaye ku cyumweru. Shilo nibwo mugomba no gushima neza. Ku cyumweru bazashima neza, ariko dukeneye ibyuma. Hakenewe amataro yo hanze ubiyusa ngo yarahari cyari kuba igitaramo. Yesu ashimwe. Hakenewe byinshi, n'ibigega birakenewe by'amazi. Imirimo ni minini. Uwo n'uwanjye niwo ntwaye, namwe muharane isigaye. Imana ibamere umugisha. Keneye abantu, ndasubira mvuga abantu babagize. Ni karibu hano imbere kuri kamera dufashe Shilo. Yesu abaho umugisha. Kaduheri no mu bagabo. Bagabo ni mundebe, bagabo bene data. Taworeba ba mama ataravugana n'abagabo bagenzi biwe. Ni munsange hano. Abagabo bafite ubushake ga ntawe ndeba mu maso cyane. Muze hano dufatikanye. Abantu batakoze mu gitondo. Mutambuke hano. Ni muze. Ko numva abagore bagiye ko kuja guseka. Ni muze mwabagabo. Ni muze mutere inkunga Shilo. Waje da Imana iguhumukisha kabisa. Ifaranga zino sinzizi, ariko arazitanze ngisi. Imana iguhumugisha mwene data. Dutegereje n'abandi mutambuke muze dukorera Imana. Mushake indi mikrofone, karibu mwene data. Imana iguhumugisha. Imana iguhumugisha. Uyu mugabo agize neza. Imana iguhumugisha. Nawe azanye izindi mitwari 2. Imana iguhumugisha cyane. Yes. Mutambuke muze dukorera Imana. Mutambuke muze dukorera Imana. Aha ni haturuka abantu. Abagabo bahano ntibakunda kugira.
ngo bose barakoze. Karibu bene da, muze dufashe Shilo, muvuge Imana ibaha umugisha. Karibu mwene da, Imana iguha umugisha. Aba mama ni bandi ndaje, arayizanye imitwaro yiwe ibiri. Imana iguha umugisha mwene da, mukomere Imana amashi basi. Hari abantu ngo bakunda gutanga mu ibanga. Nyamurenge cyarambye ariko ngakeneye kuvuga. Naje mbatabaza, naje gutabara. Ubu ni inshuti yanjye benshi, inshuti zanjye kandi ndabikora. Nikuko tukanye ndakora. Naje natanze imitwaro y'ikindi inshuti yanjye. Niyo mudamu naje ufite ubukwe barabukuru kumutwe. Mbabari. Arakoze cyane umunsi Imana iguha umugisha. Imana ibaha umugisha cyane. Abagabo ntibagira isoni, mureke kwandikira abagabo aho bicaye. Mureke bahaguruke batanga ifaranga zabo abafite uwo mutima. Imana iguha umugisha mwene da. Ngiyo mikrofone. Imitwaro ibiri badresse namba tuzishireho. Mugira umugani wanyu mwifite ari exigifuro. Naja kusigifuro. No kuri. Ogo ni inshuti iwagiye imuka. Ogo n'umugore wa murumuna wanjye. Nawaje gutabara. Imana kumugisha. Nawe yatanga imitwaro 10. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Turacyari hano. Bimeze neza. Ngaha. Genda iriya hirya baruramira. Hari abagabo benshi. Hagarara ngaha. Mwabagabo mwe. Imana ibaha umugisha. Ngaho nimufashe Shilo. Imana ibagirire neza kabisa.